Merhaba temaşevan neja. Bu xeratına ber ekrana Özgür Gün TV. Bu xeratına bernama tenduristiye. Min îro mijara xwe ser beşa psikiyatriye ser nexweşiya şizofreni ra danî. Mêvanê min pisporê psikiyatriye Doktor İsrafil Bulbul e. Merhaba. Tu bi xêratê? Afiyet ben geleki spas. Ji bo ve xwendina wê ji bo vê programê. Ez ji gelekî spas dikim. Em tenas bikin em. Belê, ez Doktor İsrafil Bulbul pisporê psikiyatriye me li Diyarbekirê dixebitim. Serokê komeleya psikiyatriya Tirkiye Şaxê Amedê me bu hawiyê jî dixebitim. Gidin nexweşxaneyeke Diyarbekirê jî ez weke pispor kar û xebatê xwe didomînim. Dîsa jî spasdariya xwe ji war dikim ji bo ku we vexwendina vê bernameyê kiriye. Yani em ji gelekî spas dikim. Me got şizofreni, mijara me şizofreniye. Şizofreni çi ye? Belê, şîzofrenî çi ye? Xwedayê jî nikarim sedî sed tiştekî li ser bibêjim. Ji ber ku şîzofrenî ne tenê nexweşiyeke ku mirovê ev hebe şîzofrenî ne wisa ye. Du heb nexweşê şîzofrenî tu carî wek hev nabin. Nexweşiyeke per heterojen em dibêjin. Ne wek nexweşiya şekerê, ne wek nexweşiya tansiyonê, ne wek nexweşiyê dinin. Her nexweş bi şekilekî nexweşiya wî derdikeve. û li her derê dünyayê peyda dibe. Di kesên reşik de jî peyda dibe, di kesên spî jî peyda dibe, di Japona jî peyda dibe, di Kurmanca jî peyda dibe, di Ereba jî peyda dibe. Hema bêje li hemû dünyayê her ji sed kesî yek di emrê xwe de bi vê nexweşiyê dikeve. û nexweşiyeke mejî ya mayîndeyê jî yani yekê ku teşhîsa şîzofreniyê lê bê dayîn tê wê maneyê ku ev nexweş heta ku sax bibe ev nexweşî lê peyda bibe wê ti carî jê nere. Hek jê her jî wê dîsa lê vegere. Nexweşiyeke mayîndeyê a mejî ye û nexweşiyeke giran e. Teşhîsa şizofreniyê çawa tê danîn? Teşhîsa şîzofreniyê mixabin me psikiyatrîsta di destê me de teşhîs û tahlîl û film tune ne. Hene em bikşînin em karin betedî ev ne nexweşiyak dinin. Em karin tahlîlê xwe nebişînin em karin vê ev nexweşî ne a şekerê. Ev nexweşî ne a guatireyê, ev nexweşî ne a pênçeşêreyê, ev nexweşî ne a çîkeyê. Lê ji bo hemû nexweşiyên psikiyatriyê û ji bo şîzofreniyê jî mixabin tu tahlîl di destê me de tune ne. Ji ber wê jî teşhîsa me ji sedî sed bi axaftina bi nexweş re bi muayena wî re ye û nîşane û semptomên ku di dema muayenê de em li nexweş dibînin bi wan hewayê bi xêra wan semptoma bi xêra wan nîşanan em dikarin teşhîsa şîzofreniyê dênin. û careke me teşhîs danî jî nayê wê manê ku te dê teşhîsa me sedî sed rast e. Na li gorî tecrübeya doktor dibik nexweşek dibêje carna te bi li hev dibe. Carna mesela kesên ku esrarê dikişînin jî hemû nîşanên şîzofreniyê didin der ya jî kesên ku ji bo kanserê kemoterapiyê dibînin ji ber em dibên yanetkî wan ilacên kemoterapiyê dîsa eyn nexweşiyê weke şîzofreniyê derdikevin der lê ew ne şîzofrenin. û her wekê de jî wexta yextiyarbûnê de em dibên xurîfbûn Alzheimer hastalığı biçûkbûna me jî de di wê jî heman semptom û nîşanên şîzofreniyê xuya dibin lê ew tiştekî din ew nexweşek em jê dibên demans bi zimanê tipê de. Yani aqlê xwe min dakirî lê nayê wê maneyê ku ew şîzofrenin. Ji ber wê jî yekî ku ji nexweşekê vê teşhîsa şîzofreniyê deyne divê xwedî tecrübeyeke mezin be. Şizofreni pek kinga dest pê dike? Kinga dest pê dike weke rêpîvan yani weke rêzek di temenên zû de dest pê dike. Hatta herî pir di zilama de hinekî zûtir dest pê dike. Li dor 15-20 salî ê zilama yani ê mêra ez bêhim wek zayent mêrûjin ê mêra ji jina hinekî di zûtir dest pê dikin. Li dor 15-20 salî ataxa wanî a ewlê dest pê dike. Lê di jinan de hepkî di derengtir. Li dor 25-30 salî nexweşî dest pê dike. Lê piştî 30-35 salî însidansa wan yani rêjeya şîzofreniya ya di nav civakê de hem ji bo jina hem ji bo mêra dibe yek dibe yani sedî yek e. Duê dere astengî tune goşxwe ku piştî 45 salî em teşhîsa şîzofreniyê li nexweşekî dînin
وچاغه شیزوفرنیا درنگمای وک شیزوفرنیا درنگمای تب بناف کرن جارنا پر کم yani em li poliklinikê van nexweşa dibînin heta şest hefte salî ji jarna em dibînin ji xwe çaxêj em dikevin gumanî teqez divê em tomografiya me jî MR'a me jî wan tahlîlê serekeyê girîngê mezin divê em gişa bikişînin da ku em zanibin bêka di mecîd pirsgirêk heye an tune çünkü şizofrenî tiştê ku em zanin tiştê ku em dibînin di temenên zûtir de temenên ewilî de yani di 10-15-20 salî de derdikeve der ku dereng dest pê bike divê şika şüpheya gumana nexweşiyeke organîk nexweşiyeke me jî li doktor peyda bibe. Niha jî hinekî nîşana şizofrenî bahsa wî bikine. Çi ne nîşanê wî? Nîşanên şizofrenî gelek in. Ez karim heta sibê jî bibêjim. Lê gelek pirtûkên psikiyatriyê, pirtûkên nivîskarên ku ser şizofreniya şixulîne, bisara şixulîne û gelek rehberên psikiyatriyê hemû nîşanên û semptomên şizofreniyê kirine sê beş yani bi sê celeb alwandinarin. Yek jî nîşanên pozitif ji wan re tê gotin. Nîşanên pozitif çawa wekî tişkî baş tê xuya kirin lê ne wisa. Nîşanên pozitif tê manaya ku tiştê ku nebûyî kesên şizofreniyê dibihîsin. Yani ez û tu belkî em aynı odê de em tiştekî nabîsin deng nayê guhême lê yê şizofren deng tê guhê wî. Di tipê de em jê dibin halüsinasyon. Yek ji nîşanên pozitif şizofrenê yek jê ev e. Halüsinasyona dengî. Yani dengê nebûyî, dengê kesê di nabîsin ew dibîsin. Wekî de halüsinasyonên wekî dijî ne tenê dengîne, halüsinasyonên dîtinê jî hene. Dîsa em li derekê rûnên em tiştekî nabînin lê kesên bi şizofreniyê tiştê nebûyî dibîne. Her wekî carna millet dibin cin, şeytan, pîr, abok, reşkê şevê tiştê wisa carna însanên mirî jî dibînin tên berçavê wan. Carna tenê wek roniyê ya jî wek reşkê tiştek berçavê wan derbas dibe. Ji vêya jî rem dibin halüsinasyonên dîtbarî yani dîtinê. Wekî de halüsinasyonên hîskirinê jî hene. Hinek şizofrena jî de wek hinek morî kêzik dibin çermê wan de digerin. Ev jî weke halüsinasyonên taxtîl tên gotin di tipê de. Yani ew jî simptomeke nîşanên pozitif ên şizofreniyê û ya dijî heye dibin tevgerên dezorganize bi kurmacî me re kar çawa bêje tevgerên çors yani jî hinek nexweş dibêjin tevgerên çewtomewto tewşomewşo yani di ciyekî de tiştê nel rê dikin hereketên nel rê dikin hewke dîna tev digerin kes nizanin bêka çi dikin ew carna xwe xeber didin carna dirin bi dîwêr ve xeber didin ev jî weke tevgereke dezorganîzeyê ew jî nîşanên pozitif in yeka de jî nîşanên dijî pozitif gelek in hezeyan a sereke xwe di şizofreniyê de semptoma herî sereke nîşana herî sereke bi tirkî dibin hezeyan bi zimanê tipê de dibin delüzyon bi kurmacî zimanê berê digotin fikrî sabît belkî jî ew jî bêfan kirin yani bi kurmacî me çawa bêjin gumanên çewt gumanên çewt li van nexweşa peyda dibe gumanên çawa ev nexweş bawer dikin yexîn dikin ku hinek werin wan bikujin hinek li dû wanin hinek bi kamera li hundirê mala wan dinarin 24 saata wer hema di şüphê de hene li derdora xwe dinarin dibe ka ji ku li me dinarin ve çawa me bikujin ve kî me bikujin gelo ve jarê te xwarname yani paranoya tê gotin ev cureyeke heziyana ya paranoya tê pêkirin bi xwe cureyeke şizofrenî yani paranoid şizofrenî jî heye istedî not şizofren ev semptom war hene ev jî nîşanê pozitif hene ev jî nîşanê pozitif yani hezeyan jî û halüsinasyon jî û ew hereketên tewşomeşo jî tevgerên tewşomeşo jî xeberdanên tewşomeşo jî nîşanên pozitif ên şizofren weke nîşanên pozitif ên şizofreniyê tê binavkirin lê ji xwe gelek yani tecrübe me klinikê de bi paranî ji xwe bi van nîşanên pozitif tên cem me yani malbat jî vî şeklî tên cem me yani dibe bi xwe xeber dide qicixê ji derdora xwe digire dibe cîranê me wê me bikuje yani gelekî bi tirs û xof tên gelek carî jî xwediyê yani nexweşa wan bi zorê tînin bir
به کورتاسی نشان پوزیتیف هستن و نشان پوزیتیف همیشه نشان نگاتیو شیانه آره نشان نگاتیو چی نبینی نشان نگاتیو اوجی وقت نشان پوزیتیف ته نخوشین شیزوفرنی تشت نبوی دبینه دوی درجه وقت دست خوش دنیای وکشینن تفدگارن یعنی نگاتیو بنا ماجورته دکارن لجیه کرونن بساعت جه خورانه بن بكثير خبر ندن وزق لنقطة كبنارن ودنج جوان نية كارن بروجا خوارنين نخون يعني كاس خوارنين نبي ندبر وان وناخد دفي وان كارن نخون وتجوان ده برسجي جسدي نوت جوابك مرن كار جوان هلينا يعني تشتكي وكي يعني أواد بيجين كاتاتونيك شيزوفريني نا كاتاتوني جي تشكي عجيب أوجد كمان دري بوزيتيف نا كمان دري نيجاتيف جبر کود کاتاتونی دست سردما کاتاتونی گلک جاری هزیان یعنی کاتاتونی چه انسان خواهک و روبوتا جد تکت جی خوده ام جوار دن کاتاتونی تا چی دک ناکجی زبزو حرکت ناکه لی پشتی کو کاتاتونی ودبه باش تبه پیوه تجنا خوش ابه پرست بچما دو بخوده تدی جسر هیوه تعلیمات جمرد هات جمرد وقت دوت خونه لقینه جبرو یان بن کاتاتونی نخوشیک یعنی سمپتوم که پوزیتیفه لی وقتا کو یک خوشیانه وکشینه وتشتق ند بالا ويدا بيجي حبكي او نشان نيجاتيف ودبرسيون دبك كتب لها كاسن دبرسيون يجي ناخذ بكثير خبر بدن ناخذ در كيف ندير ما تاخذ ندير دبن لي فرق وانشي كاسن بدبرسيون طعمش دنياي ناكن دلي وانش دنياي صار دبه او بخو وياد بيجن دبيت دي ام دخوازن بري ما دخوست دي مهرن درك ايش خور تشتكي بكون بري ما دخوست ام خور تلفزيون بنرن لي انا جدلي مناي تبيجن لي دخوازن يعني و ازدراب دكشينن ايش دكشين كسن ديبرسيون ده دنوا ديبرسيون دواي اري لي كسن بالشيزوفرينيك سيمبتومين نيجاتيف وان رهبه جدر بعد عيني خويا اوجت دي تشتكي ناكن هم دخوازن المالي بن درنا كيف ندرب كثير خبر نادن هفالي وان نامينن ليه ايشي ناكشينه يعني ايش اكو ديبرسيون دشين تدي اي ديبرسيون تين بكامي كانجي باش بنام دخوازن باش بنام مش خور در كيف مش خور كيفاش خور الدنيا بكن ديبرسيون نادا ليه شيزوفريني بيتشتي نابجن نابت دي ابش دنياي صار بناش خو يعني او اسچا بجم او هنريا وان وندابويه هنرا كو مروج الدنيا زوقي بسينه نشان نيجاتيف يعني شيزوفريني ده وندا بويه شخو بير نابه كو زوقي بسينه نكو ناخذ تدي رابط توبه بيزي جيناي حوجنا كده انا حوجنا كم الشراب يعني ده نشان نيجاتيف خوش بينا نكم قالك جي اون وقتا نشان نيجاتيف زوان ده يعني قالك جاري خدي نخوش وان ناين جمجي جبركو دجواك امد هاد شاند امد دي كسي يقول جي خورني وبلا خد كسينه دي شي خوش كسينه دي زاده زمان دريجان نك ودنگي خبرنك بش زلامك افنديه جنك افنديه يعني وقت تشتي باش تبين يعني ناچن جم دكتور بله وقتا هيك شيزوفرين بيجي تدي نخوشي بري هاتب تشخيص هي بيجي جبركو اف سيمبتوم دجواك امد وقت تشتكي باش خويادك دید بچه‌شونه که افندی برای پر هار بود دیم بود ما علاج دانه و باش بوی و نجماری درد که به نیش خوش کسی تینه لی بلکه چیز برای گرانتر جی بوی های آنجت نه. آره. و اصحاب کی درج دکم بباره؟ نه تشنه. جبه کوشش زفین نخوشه که پر برفره. آره. عادی نشانیم بیربریه امدن کوگنیتیف یعنی نشانیم بیربریه از شو بجم به واژوی رامانا مروف خساره دبینه دبینه نخوشیه ده یعنی دسری ده بیرا مروف hani bellek hafıza بیرا مروف کم دبه بالداری yani dikkat konsantrasyon kم دبه yani نکاره وقت هر کسی بالا خوبه ده تشتکی و تدی ویتشتی بخونی yani گله جوان ای خونده هنه نخوشی مب ویشکلی دبیجن دبه بری ما پرتوک دخوان بخدا چارپش مهم امریکان پرتوکا بخوین یا جام روزنامه دخوانم راده جنی از دخوینم هوا که دخوینم حیات زگیم دایا و سریویش بیراد کم avantaj nişanın kognitif nişanın birbiriye en şizofreniye ne o gelek caran de tedaviye işte avana pır dereng rahat ben cana rahat cinabın asap ki notu hoş bilerim beborun
اره و یک جی نشان بیربریه این شیزوفرنیه جی اوه کو نخوش بیرا نخوشی آخو نابه نزانم نخوش یعنی دبی از نه نخوشم دبی ما و چه مازانی می‌داری تشکیمی پسیکولوژیک تنی از ندینم هشم بسری منه وقت تدی او تشتغل دبینه تشتغل تبرچاوی فکری خواهشی وقت راست قبول دکه و وين نخوش إن قبول ناك كشيزوفريني ليه هي وأفجي وكان نشانك بيربرية كوغنيتيف شيزوفريني اللي أف نشان غريكة شبركو دبيفاجويا تداويا ويدا وقتها كو أف نشان هبه يعني نخوش بير نبه كنا نخوش تداوي كرنا ويجي حبكي زحمت دبه جبركو جانا دبي حرو علاج أبوخه یکی کو بیازنه نخوشم روزه علاج حراج ما علاج آب. اونجی نکارن علاج بدن. و نخوش افنه نخوشه بیعقلا. آره. توجی مثلا اشتر به ما نخوشات هی و درام علاج بدن تقبل بکه. آره. آوان نه. اوجی قبول نکن ویتشتر. کسی کو بیازنه نخوشم درمان نجی نخو. جبر ویجی جانا مش خوان سر تداویش می باخن. وقت ما گوشت دنشانه یک جیش بریارداین. از ویاج بچم از خلاص بکم سر نشان شیزوفرنیه د نخوشن شیزوفرنیه ده یک سمپتومین بیربریه کوگنیتیف لوان هبن د بریارداینه ده پر زحمتیه دشین حتی گلک جران نکارن بریاره کی بدن افجی د جیان وان ده گلک استنگیه چه دکه چوا و نخوش بین ماموستایه و تشتکی بکل مکتبه و بریاره کی بده شو جیانا خودش تکه بکر دکونا که بریاری نکاره بده. افجی سمتوم که زحمت خویی. آره. تا هنگی الکلو هنی ماده وکی اسراره. باندورا وان چوان شیزوفرنیه. باندورا وان مخابن هی. آره. بگرانی جی اسراره. دیاربکری نم جبر کل ودرینه اسراره دبن کبار. Yani bandora kubare yalsa şizofreni ziyade iyi. Hatta gelek jaran nahoştin او مربطة خوتين ام تقدر ناخن بيقولوا اف نخوش شيزوفريني ان اسرار كشان دي كتيفي حالي يعني جبركو نشان وسمتومين هر واجي يكن yani vaktaki alkol madde veki esrar duha ve yani nişane veki şizofreni çelme. İşte yani dubuk denge nebuyi bebise işte nebuyi bebine gumanin çavta motol heşevan de çebe aغلبه alkol ve esrar harda jehdu ve khun ve gaçi maqala ve nekra habe ekstazi hani. Evet. Levergelek navlwant misubi şeyde bejin şirin baba de bejin şimdi şino mino rengren wana. Avana zede şu tesiriyle meji mrovadık. ليه استذكرمك استاتستيكي بيجن كو كسم بالشيزوفرينيا جخوا ميلا وان السر بان ماديان هي يعني كسم شيزوفرينيا جخوا جغاري زياده دكشينه كنت كيف دستي وان عفونا كن اسرار جي دكشينه وان حبي نو يشتري جي اكستازي جي وان حبي ترياك وان جي دكشينه وك اوتو ثيرابي او لخوا واردكن جبركو ستريسا هندورين نخوشن شيزوفرينيا دوری عادت زیاده یه. جغاره کشاندن وان دوری عادتی روزه سه چهار پاکت آورد خون. آره. و اف کولا قهوه چای و ناجی شغله به لیتر آورد خون جبرکو ماده این هشیار کرده دن یعنی وقت کافئین تئین اوانا هنره چای هن هنره کولا هنه اف ماده جی بشکلی کی او استرس هندره نخوشه کیم دکه. هر وسط جغاره جوایا کیم دکن نیکوتینا دندره جغاره ده پر کشاندنا وان نخوش شیزوفرنی یک جه اوجی قدکشینن استرس دندره خو حبکی پی دوسینن حبکی پی کیم دکن وش بو استرس جخوا ج اسرار خورتر تو نه yani kesin اسرار بده یا او مدام عام ده بجن ekstazi navmelet ekstazi te gotin ekstazi dicide stresi kem dikin ya ama le tesira wan har kem te daba ekstazi 2 saat pişti 2 saata ku au tesira ku serivan hoş de bete stres wan kem bu vaka
خوابك الدنيا ده مروي حري دلشاد ودلقش دبينن بشتي دوسة ساعات وين ده به وبرافاجي وي دبرسيون جرانتر لوان پیدا ده به روجا پشتی وی روز دنیای دیسا سار دبن دخوازم خواب بکشم و سر پر ساعت از ویاجی بیجم کسین به شیزوفرنیه به و ما علاج دابنه به علاج باش بوبن و هر دست به وان ماده هم بکه آره بالکل اسرار کباره یعنی یا اکستازی وان حباب بکه نخوشی تقز ولی وگره حتی جانش بری خرابتر دبه و للدنيا نهاتي نقاش كرن كوبيت دي جبر اسرار شيزوفريني چه دبه يا كسين شيزوفرن اسرار پردكشين هين ما جواب ويا tam پیدا نکریه یعنی استاتستیک هر دوجی قبول دکه لی قورلاسیون ادنا براوان ده هین هم tam تثبیت نکریه لی ام نکارانه برحتی بیشن کو اسرار کشاندن جبون کسین به شیزوفرنیه تشتکی زیاده نباشه هگه اسرار بکشینن تدایا وانجی خراب به و کسین کو مثلا به ژنتیک اویده او نخوشه شیزوفرنی هبه و هین لی پیدا نبوده هین تدید عمری وان 15-20 سالی ده و دست به اسرار بکه اسرار دبکو شیزوفرنی اوی بتقینه یعنی belki de o şizofreni der nekata belki 15-20 سال şunda der kata lejber ku zu dest be esrar kiriye نخوشه و شیزوفرنی جی تقد و دره و دست پیدا کن یک تاثیر اسرار جی اوه القول هي تاثیر و آب کو شیزوفرنی بتقین هي لنوک اسرار ماده حری خطرناک و آب تعلقه لگوری من یعنی الباجار من آمده اسرار خویا اینا جبر کو لحد درجه و پرتک شاندن انسان سایج پر زیاده دیار بکری گل د شیزوفرنیه دا خو کشتن هست یعنی مرو خودو کجه نخوشن شیزوفرن خودو کجن گلو لگوری مرو وندن رجع خو کشتن آوان بلندتره از دکارم ویا بیشم لیل سر کشتن از خواستم چند تشتیدی بیشم این شیزوفرنیه یک جه مدیا ونجیش خواست سازی یک مدیا یعنی از خواستم وی درجه بکر رخنه بکم هلوسین مدیایه المديا إذا وقتك ويكي شيزوفرين تنديك تعديك شدة يعني شدتك بك مديا حمو يريش ودر يدك أنا دمدي ده جالك نوتشل سربانا هنا بله جالك نوتشل هنا وش خد نوتشل داين يجد لجوري ما اتيكا مديا يبر خرابية نابت ده يكي يكشتي ده نخوش شيزوفرين مروان دكوجه يعني دفيدر ده نافي نخوشيجي خرادك وببختيج دك همو مديا وري نتن تديز بم مديا وري مديا ب مديا جوري مديا قشوايه يعني مديا بكيش بو سانساسيوني يعني جبو تدير ريتنج يعني جبو روزنامه خوازي ده فروش بلكي وان مانشتا دافيجه لي خرابياك مزنج دك وان نخوشا جبركو حتى نهار الدنيا اللي جهاني قالك جاري خبات حطنا تشيكرن كو بكا تندي يعني شدت وطاده كشتنا شيزوفرينا اقب دست شيزوفرينا على سر جواكي واقو جواك يعني برواجي وجهي دبكو جواك شيزوفرينا دكوجي يجي جواك هفدو بكوجي يعني حرسي عالج دانه برهف حتى انا اثبات تنيه كو شيزوفرين جكسن نورمال او جندر نمنو كاز بجم جكسن نورمال بهتر ميلوان لسر تنديه هبه مروفه کی نشیزوفرن از نه از جم خود بیشم مثلا که کشتنا ان احتمالا کشتنا یکی دن کشتدی یک به شیزوفرن جستدی یکه لی چما مدیاتیک تبه نشیزوفرن وقتا یکی دکوجه ان تبه دمانچه به گلای که تنه براده کشته دوجه برده دیج درابه لی شیزوفرن وسان ناکوجن اوج دکوجن شتدی انسان دکوجن لگولا که تنها جاشوده گشتید والا دکن. نه بو رادجن کره به کره جوان پرچه دکن. یعنی تندیه وان حبکی زیاده تره لی رجاء وان اوران تقضیه که. وقتی دیجی کس لویا نافکره مروفن شیزوفرن انسان همو انسانان دترسن. دوی مرو پاراسنا کسین شیزوفرن بکه. خو گلک جاری رازاندن وانی نخوشخانه جبو وی هاویم دکن. نگوته دی شیزوفرن و کسین شیزوفرن و جبو جواکه
دبن تعلقه برواجی و جواک جبو کسین شیزوفرن تعلقه گلک جاری yani ev nexweş gelek carî derdikevin derve bi herkes dijminê me ne tirin gelek carî li binê pira radizên li zikakal kuça radizên piştî wextekî ji xwe mervê wan jî hew nikarin bi wan ji malê direvin û hertim dibin îhtimala talukeya ku tundiya li hemberî wan hebe. Nexweşan da xwekuştin heye ye? Xwekuştin heye zêdetir xwekuştin zêdetir e yani li gor civakê xwekuştina kesên şîzofrenê zêdetir ez nikarim niha tam îstatîstîkê bidim. Lê mesela tiştê zanim li hemû dunyayê însidansa xwekuştinê ji di salê de her ji 10,000 4 kesin. Êk xwe dikujin te diyê. Yani carabandin zêdetir e. Yani nêzîka ji 10,000 5-6 heta digê sedî jî lê êk û dimirin tedî her ku êk kî xwe dicaribîne ew namre. Lê şîzofreniya de ez tam rêjeyê nizanim zêdetir e ji gorî populasyona civakê rêjeya xwekuştina wan mixabin zêdetir e. Şîzofrenî ji çi şê dibe gelo? Şîzofrenî ji çi şê dibe ez karim heta sivê tişta bibêjim hîpotezê me teoriyê me gelek in lê ev jî tê wê manê ku em bi tişkî nizanin. Yani her nivîskarekî her êk kesê ku li ser vê mijarê xebitî kate dibe şîzofrenî çi şê dibe li ser vê xebitî tiştek dîtiye. Lê bê ser ada wî ez bi kurtasî bêjim em nizanin. Lê tiştê ku em nizanin heye ku di malbata kesên şîzofren de malbata rojane de yani dibe ku xweş ku birayê dê û bavê wê bin xaltîk pisma meetik dotman wan de kesên dûr û kesên nêzik an jî nifşin berî wan dapîr û bapîrê wan de tiştekî genetik e. Wexta em anamnezê distînin em fam dikin ku tedê vê malbatê de ev nexweşî ji berê de heye. Yani faktörek girîng a ku em giş zanin serana tiştê ku doktorê psîkiyatrîk giş li ser lev dikin yek jî ev e. Yani faktörên genetîkî yên irsî ez bêjim yani ji irsî ji xwînê yani ji dê û bava derbasî mirova dibe yek jê ew e. Lê nayê wê manî mesela hinek xebaz li ser vêya jî hene kesên cêwî yani ji hêkeke tenê ku genetîka wan her dua jî yek e yani tek yumurta ikizlerî dibêjin. Genetik komple yek e. Du kese ne genetîka wan yek lê wexta zanîn zanîngeha de wan dişopînin ji bo şîzofrenî ji bo gelek nexweşiya piştî 20 salê 30 salê lê dinarin ku yek jê bi nexweşiya şîzofreniyê dikeve yek jê jî pê nakeve. Ev jî tê wê maneye ku genetik û irsî bi tenê mirov nikare bibêje dibe sedema şîzofreniyê. Rast sedemek girîng e lê ji ber ku yekî derdikev û yekî dernekev genetik yek gerek her dua jî derkete ya. Wek her wek ev xebat li diyabetus mellitus yani nexweşa şeker jî hatiyê dîtin. Hinka derdikeve hineka dernakeve. Ev tê çi mane? Çima di cêwiyekî de derdikeve û di cêwiyekî de dernakeve. Tê wê maneyê ku bûyerên di jiyana mirov de jî tesîrê li ser destpêkirina şîzofreniyê dike. Her çi qasî ew genên şîzofrenê di mirov de hebe jî ji bo ku mirovan çabe ji bo ku biteqe tesîra derdorê jî mühim e. Yani jiyaneke bi stres dibe ku tesîrê lê bike zaroktiyeke ku bi travmatîk derbas bûye dibe ku tesîrê lê bike lê têz niha nikar memsedî set ev tişte. Yani teoriya niha a herî sereke ev e. Yani yek jê tesîra genetikê tesîra çîroka malbatî tedî ku em derdixin ji dapîr û bapîra jî ev nexweşî heye ne ku tenê diviyat peyda bûye. Di gelek nexweş ez xwe di anamnezê de ew tişt derdikeve û yek jê jî tesîra derdorê ye. Lê niha ez nikarim bêjim yani ji bo derdorê jî ez kesî şaş nekim ez nabêjim tedî kesên ku di zarokatiya xwe de tade û zulm dî tibek di mezûnbûna xwe de teqez vê şîzofren ew tiştine ye. Divê genetik jî hebe. Yani tenê derdor jî şîzofreniyê dernaxe û tenê genetik jî naku ku mirov veke şîzofren. û ji xeynî wan her du faktorên gelek wekî de hene. Wekî numune ez bêjim hinek nivê hinek xebatkar xebetîn li ser vêya gotin wexta zarok di zikê dê de
هکده işte sitalo malo virüs hazar şekil naxoşi dedir ki şapırçine o davya o zarok şopandene anli narin ko henek naxoşin dizik oxtag de naxoş be o zarok dizik de be de naxoşi derbas kere be de demen peşte ihtimala ko zarok be şizofreni ziyadetir dike leyok mugo bana xabatin biçukin yani tişten takas sunane o galak habji de bejin mesela o ka دبکو و جبر میکروبیا کی جبه کوهین مله ما تثبیت نکریه اف میکروبی درست سر مجی چه دبکو ویروس به دبکو باکتریه به دبکو ویریون به لک تشتکی کوهین نادی تثبیت کرن دکه کو اب نخوشی در کفه ورته افگش هیپوتزن دتی اولی میگویم من بتشکی نزانم تشتم زانن گلک هیپوتز هنه لحتى انا هيبوتزن حد هيبوتزن حري خرط لسر سدمن دركتنا شيزوفرينيا وقت ما قدو حبن يكجي خرطبونا ارثي يعني قدو مالبات يده دردور يده ابن خوشيه به محتمل كو وين خوشيش دركبه ليفتني نبسه دبي دردورجي يعني تشتن نخوش بويرن نخوش بويرن تروماتيك جي دبك بوير enfeksiyon beji belki menajit ji vardı ki lem hin nizanına arasat beji az kelime geten beji az nizan zede beyim lez nizan servi mijari ser nexşiya şizofreni ve broşerek çekiriye bele şu kozna hep canaca kopya hinki basavici bike jimera sağ mali ava valla kon jana kopya jedi şana naxtan bu fırsata broşer kozna peş kamera yakım az peş kişan yakım بروشر ما أفن هفالو ما أف بروشر لسر ناوي كوماليا بسيكياتريا تركيا شاغي آمدي و كوماليا شيزوفرينيا و بسيكوتيكين دن ان دياربكري و باليكاريا شارداريا باجاري مزن دياربكري و باليكاريا دياهدي كو افجي كوماليا ك doktorun pratisyeni o balikariya navenda tenduristiye a deruni a civaki a naxoşxaneya devleti a Salahattin Eyyubi me ev yek ev broşür çap kiriyim nezis 5000 me çap kir me ev broşür şandi şaredariya mezin jire me gelek aile hekimi dibejin tedeci gelek hem pişeyin meyin pratisyen me gelek juan şandi داکو هم دکتر و هم جی جواک کاربن وان بروشرا بخوینن و حکی لسر نخوشش شیزوفرنیا سر وقت بن تایبتی که وی بروشر هیچ ما بیش کار آماده کریه آلیک جی به ترکیه ما وی داره به ترکیه آماده کریه و وی داره جی کرمانجی یعنی کسی بخوینه بخوازه به ترکیه بخوینه دکاری وی علی بخوینه و کسی بخوازه کرمانجی جی بخوینه دکاری وی علی جی بخوینه جبر گمان دکم دجار عولی لدیاربکر لسر پسیکاتری بروشره که او ساعتی چاپ کنه نیزی ساله که ما بروشر چاپ کریه و وال پشویجت خوازه آوا پشویجش خو سازیان کو دستک دانه و بروشره وقت مگویم işte کوملیا پسیکاتریا Türkiye و şaradariya mezen و dihader و toplum ruh sağlığı merkezi yani Navenda tenduristiya civaki وزقالك سباز كمش بركو واف بروشر مجاني مجاري هيفي دكم كو اف برنامج واف بروشر جبو قالك مروفين ما ببا علي كاريك باش اري ما سريدا جو شيزوفريني چيه تشخيصاوي چاوات داين نشانه وچنه ام نهاجاتن تداويوي تداويات شيزوفريني چوان اون چه دكن تداويا شيزوفريني اول از بیجم دسری دست بیجم تشتی کو تدیم دکتر دبین شفا اره شفا مخابن نخوشی شیزوفرنی ده تونه شفا چیه شفا او تداویه کو نخوش کات و تداوی دایه پشتی وقتی کی نخوشی جیچو و جاری ده لیو ناگره معنا veya şifaydı. Tifoide o say mesela. Yeki tifote te antibiyotik bir de bazı bir sürü da hepsi xabar u şifay. Başta bir spi sağlandı bir. T
tu tiştekî mayînde ji nexweşiyê tê de namîne. Lê mixabin di şîzofreniyê de şîfa tune ye. Yekî ku bi şîzofreniyê bikeve heta ku sağ be wê disa şîzofren be. Em di tedaviyê de çi dikin? Hepkî oskopya jî bişînim ji broşura xwe. Gelek derman hene yani zû de nêzîka 1905 û vir de nêzîka 6 hefte sal e berê tune û berê ji xwetak tedaviya şîzofreniyê tune bû. Hema li her derê dünyayê şîzofren girê didan. Yani li tîmarxane digotin, bîmarxane digotin berê ji wan re. Bi zincîra girê didan. Da gote dî tadêl xwe nekin û tadêl civakê neke û an jî civak tadêl wan neke. Lê piştî 1905 îlacên dermanên şîzofreniyê hatin dîtin, hêdî hatin dîtin. Ji pêncî û vir de hepkê weke tarîxçeya wê jî dîroka wê jî zêbêjma tedaviya wê. Di salên pêncî û şêstî wan de li hemû dinyayê dest bi avakirina nexweşxaneyên mezin ên psîkiyatriyê kirin. Berê jî hebûn lê ji bo tedaviyê ên mezintir şekilawekir li Baqûrköyê û Eleziyê ji xwe berê hebûn. Evanan mezintir kirin û hêdî fam kirin ku hewce nake ku merov şîzofrena zincîr bike ji ber ku tesîra îlaca heye. Tesîra îlaca çi qas heye? Ew ya jî ez karim rêjeyeke çawa bidim. Ji sedî sî nexweş ên şîzofrenî wexta ku bi rêk û pêk îlacê xwe bikar bînin, dermanê xwe, tedaviya xwe bikar bibin, ji sedî sî baş dibin. Başbûneke ne ku ji sedî sed baş dibin. Her tim wê semptom û nîşanên rezîdûel em dibêjin yani ê mayên de ê pirtik pirtikî wê bimînin. Lê ew kes ev beşê şîzofreniyê dikarin doktoriyê jî bikin, dikarin mamostetiyê jî bikin, dikarin siyasetê jî bikin, dikarin her karî bikin. Bes ku tedaviya xwe dewam bikin, tedaviya xwe betal nekin. Ji sedî sî ê şîzofrena kesên şîzofreniyê bi vî şeklê em wan tedavî dikin. Ji sedî sîyê din jî tedaviya xwe ku pirêk pêk bînin jî belkî hewcedarî bi alîkariya kesî din neke lê nikarin di karekî bi rêk û pêk de bişuxulin. Nikarin hani 24 saata mamûrtiye bikin, 24 saata karkirtiye bikin, carna da aliqin. Yani wana tam baş nabin, kêm baş dibin. û ji sedî sîyê din jî li gel tedaviya bi rêk û pêk jî mixabin hewcedariya wan bi alîkariya kesekî din heye. Yani ji bo şuştin ve şuştina xwe, xwarûn ve xwarina xwe hewcedariya wan, pêdiviya wan bi yekî din heye, bi tena serê xwe jiyana xwe nikarin bidomînin. Her çi qas me îlac dabin wan jî, kişan îlacê em didin wan jî jê xurttir, jê çêtir em nikarin wan tedavi bikin. Ew jî rêjeya wan sedî sî. Wek me got sê pehr me kirane, sî dikin not û sedî deh dimîne. Ji sedî deh jî em dibêjin şîzofreniya rezîstans, dirençli şîzofrenî. Em çi dikin û çi nakin jî derman jî û EKT jî û em çi diceribîn yani çi destê me de em diceribîn jî mixabin yani tedaviyê de zêden pêş nakevin, pêşketinek me hebe jî sedî pênc dehê zêde guherîn di jiyana wan de çênav belkî hekî xewa wan pê tê. Ewana jî heta razandine yani ne ceme bêtir yani nexweşxaneyê Diyarbekirê tune nexweşxaneyê weke Eleziyê weke Baqûrköyê Manîsa nexweşxaneyên mezin hene. Ji bon van nexweşên kronîk ên rezîstans ên dedî ku tedaviyan çênabe yan jî hêdî li Tirkiye dest bi baqim evî kirine. Yani malên lênerînê yani wek saziyeke nû vebûye kesên bêtir ji bo ya Alzheimerê kesên ku xurufên tedî aqilê xwe wan dakirinê bêtir ew dikevîne lê van demên dawî de nexweşê me şîzofreniya jî êdî li wir cî digirin ji ber ku malbat hew dikare wan re îdare bike hew dikare wan paqijî wan bike ji xwe gelek hebjê yok me serî digot ew ramanên paranoîd ramanên dijminatiyê li dijî malbata wan hene malbata xwe hene çê nabe tedî ku malbat kare bir wan binare ew jî didim Baqim merkezî tên gotin, baqim evî tên gotin li Diyarbekirê tişt zanim du heb hene û li Erxeniyê jî yek heye. Eger te belkî guhdarên me hebe me merak bikin. Ew nexweşên sedî deh tedî ku tu tedavî wan fêde nake û kes nikare wan bi rêk jiyana wan bi ser rêk û pêk bike. Ewana ancak
لباقم مرکزی 24 ساعت yani dibin çavderiye de tedavi xwe bikin. آره ji غینی درمانان hani وکی پسیکوتراپی وکی پرورده هنری انگوجی رهابلیتاسیون تشتی و سانجه هنه بله yani اولی درمانش خو جوان anti psikotik. آره Avana dermanı şizofreni yani. Em evveli wandan dedi bir doğru tipikene xurtane kemene Hakiki yeke başına bu yekadın ticaribinin yekadici başına bu beceri düse haba mevdur ticaribine vat işte tıbbene vana işte taktoriye ne o lisar dermanan lejgeni derman avji destaka malbati jibon nakhoşen şizofreni ellem defe habe derman tane terin nake yani ku destaka malbati destaka civaki jibo van nakhoşa tunebe mukhaben tesira dermanên ku em didin wan jî kêm dibe. Çawa kêm dibe em jî nizanin. Lê di kesên ku dê û bavê wan xwişk û birayê wan yanî derdora wan malbata wan destekeke pir xurt didin wan em dinêrin ku dermanê wan kêm bijî zêde bijî zû baştir dibin. û vegerîna nexweşiya wan derengtir dibe. Yani bêtir bi ser xeftên. Ji ber ku jî em zanin ku desteka malbatî ne bqasî dermana bijî ama bebnî bqasî nîvê dermana tesîra wan li ser başbûna berdewamiya nexweşiyê heye. Ev ji xwe ji bo veya hekî dirêj dikim wextê me yên zanim. yine maya vakti majî Navenda tenduristiya derûnî a civakê jî yek li Diyarbekirê heye. Ez bi Tirkî jî bêjim belkî guhdarên me temaşevanên me çêtir fehm bikin toplum ruh sağlığı merkezî. Li Diyarbekirê li ba nexweşxana dewletê li derê hevalên me hene psîkiyatrîst û psîkolog û tedî sosyal hizmet uzmanên gişt tê dixebitin heta vana carna dirin malbata jî ziyaret dikin ji bo destekê û li tedaviya wan jî miqate dibin wexta ku wextê derziya wan hatibin ji wan re dibêjin ez bi xêra kanala we ez dixwazim pêşniyarî malbatên ku şîzofrenî di wan de hene ji wan re bibêjim ku serî li vê navendê bidin li derê hevalê me hene hevalê me gelkî alîkariya wan bikin wekî aktivîteyên weke müzîkê wekî resîmê ji bo kesên şîzofrenî ji bo rehabilitasyona wan weke sporê hartim li wê derê hene dikarin fêda xwe dikarin hene li wê derê serî li wê derê bidin wê gelekî texmîn dikim wê gelekî fêdê ji wan bikin yani wekî migaj weke ji bo desteka civakî mühim e yani derman mühim e desteka malbatî mühim e û desteka civakî mühim e rehabilitasyon mixabin cêk migo rehabilitasyoneke belkî ji bo meslekî tedî û karibin ev nexweş jiyana xwe bi tena serê xwe bimeşînin yani hunerek sineteke destî ji bo bi dest bixin hinek sazî hene weke halka eğitim hene lê çi qasî bi ser dikarin nizanim lê ew jî hebin saziyeke wisa tenê ji bo van nexweşa hebin û tiştekî pir baş derkeve ortê û psîkoterapî te got psîkoterapî di dema psîkoterapî tedawiya bi axaftinê ye psîkoterapî di ataqên psîkozê de wexta nexweşa giran lê çê psîkoterapî mixabin fêda wê tune ye lê piştî ku bi dermana û bi desteka civakî û bi desteka malbatî hekî semptomê î daketin we çaxê yani psîkoterapî jî dibe ku fêdê lê bikin da ku birbiriya nexweşa xwe ew jî fehm bikin. Ez îrojî hatin dawiya beran xwe bernamaya xwe ji bo beşdarbûna te ji bo hatina te ez ji gelekî spas dikim. Ez jî spas dikim ji bo te Pirêz Zelal û ji bo hemû xebatkarên stûdyoya Özgür Gün TV gelekî spas û bimînet xweşê de. Erê temaşevanan ja em îrojî hatin dawiya bernamaya xwe heta hefteyekê din bimînin xêr û xweşiyê de xatirê we.
Çalışıyoruz, üretiyoruz, kendi ürettiğimiz ürünleri dünyaya ihraç ediyoruz. Eva Air otoklima soğutma sistemlerinde minibüs, kamyon, iş makineleri, klimalarını ve tüm soğutucu gruplarını bulmanız mümkün. Bölgenin tek üretici firması olan Eva Air otoklima soğutma sistemleri bir Diyarbakır kuruluşudur. Eva Air klimayla aracınızda 4 mevsim bahar serinliğini yaşayın. evairklima.com. Dicle Edaş'tan çiftçimize %75'e varan emsalsiz indirim fırsatı. Kampanyamız çiftçimize helal olsun. Toprağımızın bereketi bol olsun. Son başvuru tarihi 30 Haziran. Bilgi için 444 80 86. Bugün günlerden mutluluk. Sevgililer günü de olabilirdi. Anneler günü de. Neden babalar günü olmasın? O da olabilirdi. Sözlenebilir, nişanlanabilir, evleniyor da olabilirdik. Bugün günlerden mutluluk. Ayşe'nin yeni doğmuş bebeğine de merhaba diyebilirdik. Mehmet'in düğününde halay da çekiyor olabilirdik. En mutlu günlerinizde Altın Ay. بله جناوند تلویزیون özgür güneden baş şuara temaşavanın heja u delal emcar kedin de bernama Gulistana dilande le pejberivene. Temaşavanın heja u delal veki her car megot em roje ina ve saatahane em evwarabın u huni jibi karbın le bernama me temaşa bikin u briya telefonu tevli bernama me bibin mijara me ya iroji جبر کو واندم داوی جبر ریوبری و اداره د روزوا مده هیا مخواست ام لگورا اولا اسلامی لگورا بدویا قرآن و دین اسلامی ام ببیجن کار ریوبری و ام ببیجن اداره بیوسته چاوه بی ام لسر بی با آخوان و به مهوان خوی عزیز و دلار را بواره شیروه بکن مهوان مجی ایرو سیده مرسلمان طوریه سیده بیم هم خیر و سلامت هاتن سر چاواره هاتن خیر خواهد لوبه سکفتن جورت خم جیوی نوجی پیروز به جوار عزیزی رحمت الله بابه امی بسیده مرسلمان را لسر اداره گورا اولا اسلام اداره پیوسته چاوا بی کی اداره بکن کی جه خود اداره دا بگیرن کی بگیرن دبی کی نگیرن نابه لگورا اولا اسلامی که تعلیمات کوسا هیتونه ام سیده مرسلمان را سر ویا باخون ام هیویدارن دمکی خوش ام هفره در باز بکن و هونجی داویا برنامه ده جمره دعا بکن و ممنون ببن لجبیر نکن هر تمی هیویا ما اوه
هون بریا تلفن تبلی برنامه ببن پیشنیاری خواب ببیجن داخواز خواب ببیجن و شیرت اجل ما بکن داخواز وی کو امچه هوایی خدمت وا بکن جمره ببیجن نرخ و شیروین و جمره ببن صدم دولمندیا برنامه ما ام هر تمیل بندا تلفن ونه بندا پیشنیاری ونه رخنجی هون بکن ام سپاسیا وا بکن ام آزجی نابن سیدا براستی وان دم داوی موک دست بکی د جمعگوت دما و گهراندنا اداریه اولا اسلام هنکاجی کریه و که همه وعظ و نصیحت و چیروک بره همه بکیفن چند قصت بره چیروکین بره بجن که اولا اسلامی کرنه و کی چیروک لبله براستی اولا اسلامی تکلداری همو آلیه جیانیه علاقه خواب همو آلیه جیانی داتنه و به همو آوای جیانه و ام بجن آن تعلیمات آن ری نشانی مروواهی دایه ایجا امی نوی کی خلق بس همه چند چیروکا بجن و برنامه خواب بگن امی بجن ولی وای مجی خدمت کی اولی کرد نبی هوایی می بکن خدمت کی براست و درستی و آوای کو روزانه جگل مره پیوست لازمه به علم هین ببه امسر وانا باخون جبناوی می اف مجرا هنگرد هون زانن ایرو روزه وده اداره مشاندنا ریوبرنا ام بجن ولات هست ام بجن بجارتن چه بون نزدیک ده و لسایوانا پر نقاش و گنگشی هنه وکی که هون دزانن د نوا ولات مدهن کس هنه دبجن اف به اداره یعنی ام بجن ریوبر بکر نای گره که اف بگره دین اولدار بگره نه هنگ نه اولدار جید بجن دبی سرویم تخوازن مجمره باخفن سید الگورا اولا اسلامی ریوبر ام بجن ولات ریوبر گل پیوسته چاب پیوسته انسان اولدار تنبن آن هر آوای بش جواکی دویته ده هبن سرویم خوازن هنجمره باخون کرم کن سیدانش تماشاوان مره بداجی مرا سلیمان طوری جخباتکار özgür gün TV'ye uca tamaşafanı mı hamiyara السلام ورز و حرمت خو پیشکش دکم و اجد بیجم جیوی نوجی پیروز به و سرکفتن جواره دخوازم هر وکی که تد بیجه تجی یعنی زمان اولا اسلامی نه تنه نمیجو روژی عبادت تنه نه اداره جی یعنی ایمان و اسلام ایمان باوریا بقلبه تصدیق بقلبه تشتی خدا امر کریه و پیغمبرش تبلیغ کریه گره که مروی باور بکی لی اسلامی دی عمله گره که وری خوانه کرنه ام جکی دی دست پی بکن ام دست پی کرنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و خدا سر وقتا کش مکه مکرمه بریک هتیه هاتیه خوبه لوی دی 13 روزا مایا روزا 14 بریک هتیه هاتیه لنوالا رانونا آیات حق جمعه ده نازل بی پیغمبر خدا جاره یکمین لوید خطبه یکمین خودیه و نمیجا اینه کریه نمیجا اینه تدزانه نمینه پیش نمیجا دنه ویا تکیلیه جوات نوا وی مهده نوا وی هفته نوا وی مهده دوی او که چه تشتگو بری کرن گرکه خطیب تبلیغی انسانا بکی تکیلیه ما بین انسانا ترتیب کی اجاره دین نظام کی اجاره دین آنی کیماسیه بن کیماسیه تمام بکن پیدوی هبن هف بدن زانینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و خدا سر به دماغ وید هات مدینه منوره هم پیغمبر خدا بو هم ده دولت باشقانی بو لوی داره آنی جاره یکمین ما بین مهاجره و انصاریه براتیکی دانواکر براج هفرا بیشتر ویدا ایدی آنی ما بين يهودي ومشرك وخرسيان فالله عيسويكو الدورة مدينة منورة هبون ما بين وانادا آني پیمانه که افاکر یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خدا سربا گو یهودی دین خود سربست مسلمان جی دین خود سربست او هر مزگفت خو جوهر حورا خو کلیسا خو خرسیان هر کلیسا خو مشک جی او که خود مشک دورة مدینه جی شد کن شخور الزوری سیستم خو بکن سربستن لی جدر ودا کو هجوم کی چه ببی امی همی به هفره لهمبر وانا رابن
ام خب بپارزن اما بپارزم مدینه منوره بپارزم پیغمبر خدا اگر کد ما بین مشرک و یهودی و مسلمان دا تشتکی گنگشی کی چه به حاکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدا سبب وقتی میگویا هم پیغمبر خدا هم روی بود دولت باشقانی دوی درده سالا صد هفتمین سالا صد هفتمین جی ولادت حضرت عیسی دوی درده پیغمبر خدا به دنیای دا او کرن کو حریت و وجدان به دنیای دا اعلان کرن وقتی گو نگو الا زرق مسلمان گرگ یهودی فرد جان نکن فلات فرد جان نکن بشکل فرد جان نکن هر کس گو دین خود سیستم خود سربست مسلمان جی دین خود سربست دوی ده آنی وجدان حریتی اعلان کرد ایدی خدا عز و جل قرآن پیروزا سوره نیسا آیات 58 خدا عز و جل دبی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بله پیشی ده خدا عز و جل امری ود که خطاب اری آیت پیغمبر نازل بیه فقط خطاب تمام مؤمن رأیا تمام انسان رأیا دبی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدا امری ود که کون امانت تسلیم اهل وی بکن دما کو تسلیم اهل وی نبه نظام انتصام خوشک بمشه لیکو به راستی و درستی بمشه بله و به دوستانیا گل و خلق بمشینه بدنوانه نوسا بله بدنوانه ده ایدی اداره یکمین امانت یکمین اداره دولت تسلیم کرنا اداره دولت یا اداره دولت زمانه کو تسلیم نه اهل ببه و خراب ببه یوتا کو تسلیم اهل وینا ببه پیسپور وینا ببه uzman وینا ببه و وقت و اداره دولت و پر خوشک ورم باشدن خدا عز وجل دبي واذا حكمتم بين الناس من النقوة بين المؤمنين بله واذا حكمتم بين الناس كنت ما بين انسان دا وحكم كر ان تحكموا بالعدل خدا امر يود كيك وهم بعداله بداديتي وعداله الحكم ما بين وانا دا نبيجن فيها غير مسلمه فيها مسلمانه فيها مير فيها جنه فيها فلانه كيد بلا بيقول جنشي دعوه كشي بو دما بين وانا دا بعدالة حكم بكن خدا عز وجل امر دكي ايدي ابي دارجي تتزانيكو انا دجر بجند بجمهورية جمهورية جي استشارتي استشارة جي عاملتي يا ملت ودن و استشارة بهفر بك ورهبرية بهفر آفا بك كي جانيكو لايق بي كي جانيكو مستحق وي بيوري بي ويقوري بي و تسلیم اینا بکن سر خو بکن سرفرماندار و به شکلی و ولات ما از اصاب جمسیده وقت ولات ما ده آنها سرویا پر گنگشی هست از که دی بیرا تماشاوانم بینم نه حواله ما و تلفن بین سر اکران تلویزیونی تماشاوان هجا هنجید کارند وی آوای ده لسر و مجاره هنی نرخن خواه شیروین خواه بمره پار و بکم ریا تلفنی و آنها تلفن و سر اکران تلویزیونی بله سیده آنها دولت مده براستی سر پر گنگشی هست باشه که وسا خواه خستیه ام بیجن نونر اسلامیت یعنی اسلامیت خستنه باره خواه میناکو جوی باشه پیوه میناکو کس مسلمانتی کار نکه خباتش مسلمانتی را نکه